twakwakira omurundo gundi program n'obuhingi n'obulisa kandi twakushemerwa munonga okushangolya ha TV West. Nitukunda abantu kubasa kuba ntubatayira tugenda tureba omwe binte bakuba nibakora tuganira nabo tugenda nitukopa emiganda kurugo mu byanga bitari bimwe na bimwe. Izoberi twabasa kutwara umuganda gwito muri Mbarara kandi tuzakuba ntuganira nana abahango omukukora ensigo z'emitumba ko kuba noreba nkaha hariho emitumba nyamurungi munonga nimbasa kwihirayo akatumba kamwe kandi obase kureba okuba rukora ebintu ebi ogwo mutumba ogwo rukureba tokayikiriza ngo ogwo mutumba nibakora ensigo kuruga omunkonya zitu ez'emitumba ezabulijo konka basa kwika a extent yo kuyamu mutumba nkogo ogwo mutumba nibaguhinga gukura bagarika bihame ekitoke ekyo bagarika bagira ebindi bintu ebibakoramu aha program obuhingi n'obulisa ahabwizoberi za kwantu tuganirana n'abahango aba kurugo mu kitongole ekya Excel Hot Concert kandi n'abahango munonga omukora ensigwezi bagarike batugambire ekitoke kuchukura bakora muki bangira ngo ebitoke ebi nibabihinga specifically bagarika bakora mu na juice eitukunywa nibaza kubantu batoreka product sezo live aha program nibanyeta Edmond principal farmer omutebekanisa wa program eji. So emtumbeji nko kureba ogo ntukora seeds eba kweta tissues ntukora seeds treating this kwasa chikoko no gubyara omukaverom then wanoza kubyara mu itake eriyawe no gwiha mu kaverom konka before takagubyire kwanza watimbe kina then kina ejo kurga mutumba kuzagundi ishimekwe 8 feet futi munana ahazindi. So uwagubyara omurutoke rwakwasirwo ikikoko nugumare myaka ya 32 then wagutara ishokweta vaginal land itakirisya eryo kutembura tuguru kwaswa ikikoko so nugubyara nemtumbe nijo akuba nekitoke nkebindi tinebikanka mporogoma intaragaza mwazirume kibuzi ninjagata so nebitoke nk'ibya burijo ntukoramu itwenkabe accent tukora mu juice niyo shande tukoramu wine akweta excellence wine then ebigogo byagwe mukora mu fibers niko kureba ninka kamba ubuhuzo obwo tukora mu table mats tukoramu nani obubwana nkobwa mbagweta lamp holders then chayana charga kwana ebishubya bino basaka biteko mu kintu mu heaping nkeki okore mu biogas ngo mashanyarazi then still no mbishomwe basaka herezente nko muhingi nazo zibiriye zikanyisa amati so tariho ekinde kimuri kuyiha mutumba ogwe kimukunaga tukonaga akone bukonkantu bichopinga tubiteko mu kina bukora mu gas umwoya kibanke cyoya kikora amashanyarazi isho kweta biogas tugambire ni bukodyo ki obu muri kolesa obu mwakubasa kugira ngo mwongera omumirimeji kandi basa kurugamu omutumba nkogu akwa ni mango nomutekamu obukodyo bw'emiringo etari yemwe nemwe omwabukodyo twigura mutumba nke ndijo mu cyaro tukosa ensugo wa kwata istuchuka shatura harimo bwa black seeds bwa black then to treating kugira ngo butaruko twikoko kiriya kinagambira mu kubanza so kibute bukora bwingana kajuma ko mwani tubute ko mukavera nkaka ko kureba tugumamo omukitoke muri ya numwihame ensigo ezizi kuba ziri kwiragura ayo bakweta nkoko kureba amahoro fertilization bugomoka then bwibe kitoshe cyenyine na test yona so tongere tugambire stages nizo ziha eziri akora umutumba ogugukakura zimwa stages gwagukirwa mu process ngumara mu amezi abiri akasiriza gugomoka then gwagwakuzire hato guno gubyara amezi abiri nde umusurwe nyine riyo garden so gumara mu neguno mwaka gaka gwana chibe kitoke
omezi ashatu amezi abiri ngwangukura then kwa kashatu omwezi ogundi gwaniramu ensigo zago wajya muzikora muta ensigo zagwe no giyo mu kitoki cyenyine nk'ibyo byo mu cyaro kire cyenyine twine no mugenderere bikabyo bitoke twine you have different varieties nibyo biha kibuzi intaragaza mwaze nime porogoma n'injagata mukora muta kugambira so uyamo busigo bwana arofa mukujanye n'injagata ninganye na kibuzi ninganye n'intaragaza so ntu tekombikana kubura tubine hata ungeri yabyo muvera ingeri yabyo kubyahwiri so uri kujana n'injagata n'injagata kwana kibuzi kwana n'intaragaza that is omutumbo guwamala kugukora omubedi tugambire endeberera yagona munonga bwa bulinka hanu banu bwetaga kuleberwa buta nyencha kale bukabasa kukura bukakurgira mecho kwenda otateko butumbigana ukashanga wasoza 20 so yakiryo munasari still tujinenka ba customers rather abakujuguza kunka wawajiyo nka farmer notimbe china chikingana ifuti 2 hari 3 then otekamu manure omasha obhurunguru then ugubyara kandi ne yana nezara munonga so inokora ifuti 8 hari 8 kuja mu taraka kwatana kwa mtumba ntirigirira obuje mu itaka ryari tar manure ninga ryari tar fatayiro yari itar mu rwezo oyine kujikanisa nofunzamo kunka yari rwezo no hangusyamo ati nkeje yitu ko keri mhango no hangusyamo so no kora 8 ninga ye utakari ori inkorgo mankana yari sizo hente rikari yorgo no hangusyamo munonga kandi katekengu emirimeje imurukora omucyanga ekimurikorera mechi ecyambarira abantu ababetolira ibino kubaganyirwemu services zanyu hamwe na omukubahereza emirimo na nebindi bintu abantu bino kubaganyirwa mu projects zanyu ezababetolire ninga ebyanyu numbikora mwenka emtumbeje bemenu munonga na munonga wakanko muri bwizibwera hari umukazi mu gatasanyu emtumbeje tekwatwa chikoko kana kaine chikoko tekwatwa chikoko yamane imyaka 9 ekajimixingo mundijo unkatekurwara tekurwaza ebindi nibintu cye by'abantu babaganyirwemu omukore bintu byanyu ebi communities betolire ziganyirwe muzita ziganyirwe mwa mweshonga twantu kore mtumbeje harabo kupotinga bafana kasende harogwe tugura manure around naho bafana kasende so na community nene ganyirwamo imigatu kujya mu bahemeromo intu bahemeromo ntubagura ba manure akatwine manure bije ba potinga nabo bafana kasende shedi nabakora sente nabe funjo ku nabo bakora sente tizi ntufanamo nabo na community fanamo mwamara bwire cyo murukore bintu ebi kandi numutekateka omubwire bwo misho kubasa kongeraho technology mukaruga aharurengo rumukatanika gukora aharurengo urwekike cyahiguru iyi plan yo twatwongeremo ono that capital netakarebe cyo kunkantwina abantu bona bari mbarra kasese akubantu serving resources ni 2 so ntwana nabo tufunemu nabo bafunemu kandi twongeremo ono that capital ne cyakiri kizu so numwenda ku expandinga kumanyisangura mwenda kuzana umyanye ndijo actually kuza bakasese no basima aba isinjiro no basima na intungamo akuba tubakakwasugwe chikoko myaka 2 serving deka tuzo mukahumuro twargo mukahumura ko tuza kutandikiraho program obuhinji no bulisa okiri nanye Edmond principal farmer tukiriyo nituganira na n'umwami ogu natugambira okuba rukora emitumbe gina mununga okora ensigo kandi zikabasa kurugamo umutumba gukarugamo ekitoki akakiha mu value addition obwa rukora mu juice ebitukuza kureba omu process ni yemwe twaza kuza ahafamu y'urutoke erukurugo mu butumba nubwo bumwe turebe emitumbe gyo kwekubanisha harutoki aho kandi tugarike tuyongereyo turebe na juice iba rukwiho mu bitoki nibyo bumwe guma aha program ndi Edmond principal farmer